kaunti ya Meru na kinyadene ya Kenya yonde uniritura kwa mitajiri wa cheupe na mwana niliweto malithio ukamwita Paul Ngojiri. Na tukiambiria na ndeto cietu ugoromba na arua ni ati na yo thirikari ni umbite kwithirwa ikiza mwe gukarandi na kinya kwithirwa bakiariria mantu jegie mutaratara kana mubango jojo kumenyekana ya National Youth Opportunity Towards Advancement kana nyota ni mubango jora akiari rais William Ruto no ethiritwe akirigijwarire na kutariria na kuga ati tagaririre aho kwija mo ni gutigira bagukarandi na bomba kwithirwa bakibanganira mubango jo jukethwa jugita na mbere bwega na ura kubatere akiari netete na mbere na kuga lengo ya thirikari ya kwithirwa ikiuga igatetheria antu babethi kwithirwa bakiona ngugi ni ju mubango jora na ndejo yo nyota jukethwa jugitetheria antu ba nikienda bona ngugi bomba kubokiria na kinya kwithirwa bakiaraniria na antu babethi netete na mbere na kwithirwa kwa mubango jo jugatetheria nkuruki yana ngiri kana rimwe na ara hana 70 bakethwa bakiuma okiri wandi denere wandi chionde cia Kenya ngiri 1,150 ntuku ya Jumatatu PS bonde na mwiba kwirigirwa gukarandi na mangavana hantu ba MCs kana ba county assembly abunge o hamwe na kinyama chief nikienda kinya obethra bakiritana na kutarirwa ora mubango jojo geta na mbere kwithirwa jukirigurwa ndene ya Kenya yonde nontupura hapo kwaritwe gitarira president ya kwithiritwe agitirimana na PS bonde kiri garu yawe ya Nairobi ntuku na ro nikienda bomba kwithirwa bakiariria mantu ja na ora mubango jojo geta ita na mbere. This is coming as a result of us being deliberate about doing something about employment, empowerment, and engagement with young people. We have made a deliberate program, unlike before, to look out for opportunities for us to place young people in places where they can either get experience, they can get training, they can get on-job experience as we are talking, get support for entrepreneurship, or get jobs. This is one of the programs that I thought we need to give it a whole of government approach, because sometimes these programs get lost in the noise and in the usual. You know, we need to step it up so that we can give it visibility and we can get the right people engaged. We have 100,000 that are targeted under the business support. We have 90,000 on-job experience who will be twinned with trainers. And then we have another 20,000 for RPL, recognition of prior running, and then another 600,000 to be trained on AGBO. This is a Kenyan government project financed by the World Bank. It's an upscale of the Kenya Youth Employment Opportunities Project, which was popularly known as KYOP, and is designed to improve the livelihood of vulnerable Kenyan youth. It's a multi-agency project and also is a national scale. So the interventions, we are targeting on improving youth employability, expanding employment opportunities, supporting youth savings, strengthening youth employment system, capacity and project management. We are enhancing youth entrepreneurs, access to market through digital, AGPO and EGP training, and then provision of e-commerce platform to ensure sustainability and scalability of youth enterprises. You go to *254#. You don't require airtime. Even if you have Okoa Jahazi, you can still access *254#. You'll find there Hustler Fund, Women Enterprise Fund. Then you go to option 4, which is Nyota project. Then when you go to apply for Nyota there, you'll be led to the options, the menu, which has got all the 3 components, whether you're looking for business support, on-job experience, recognition of prior learning, you will apply. But the good thing is that if you are beyond 35 years, you will not be able to move through the processes. So you'll be locked out in at some point. Then other processes will follow.
Na tukitigana na ripoti una nawe waziri wa karibu ndene na wathani ba matura Kipchumba Murkomen tukanaru anethiritwe agichumiria na kuwa nkuruki ya Kenya ngiri magana jana batombete kwithira bakira ibande biao bira bithiritwe bimami obisini cia thirikari kwa gagita gakaraja akiaria Murkomen none tsenambere na kwithirwa akiwa bagatethaniri kinya na matibu gutigira ibande bibi bikomba kwithirwa bigikinyira antu maturene. I want to ask Kenyans to please collect the IDs. We have 400,000 uncollected IDs, which means around 270,000 or 80,000 are those who are replacing their IDs, and nearly 150,000 are those who are actually taking it for the first time. So I want to ask, do we have too many IDs in many offices across the country? During Jukwaa la Usalama, we agreed with the chiefs that we will create a program where they will directly take the IDs to their villages and to their communities. And I want to encourage many Kenyans, especially those who registered in their villages. The IDs have gone there, they have traveled to take the time and make sure that they collect their own IDs. Na tukimaruka ruterero na tukachokera ja kaunti ne ya Meru na ora nabo akari VTM kwa muungania goita ruterero maili 7 ira iriburi constituency tukwenarwa ni bombite kwithira bagichumiria na kuthithia maandamano za manene nikiraba kuthetaira bakiugati ngombe ciao isithiritwe ikijo kana wamba bwandithia ni buthiritwe bukingia nterene bakiaria akariba banandi ni baugite wamba borwa ni bogukwirira utukubonarwa na ara gutigite ngombe ya magana jatatu chitete na mbaba bakiaria akariba bana bombere kwithirwa bakinga barabara ya kuma Subuiga weta Isiolo wakagita kankuruki ya madhaya tandatu ntubura butomire ugendi ndene ya barabara ezi bomba kwithirwa buripo bomo nabo bakiari ni wetete nambere na kuromba thirikari yumbe kwithirwa gitonyera na kubatetheria na raba minereti kinyi mubunge wa ruterero no mugambi irindikire akiwa na atejanirie akari na utetethia bakuona kumania kiriwe kinya kiri mantujera ajetete nambere akiaria kirigitara maandamano jaja na we county commissioner wa county ya Meru Jacob Ouma netete nambere na kwithirwa akiwa thirikari igatigire kujukia tagaria kuthingatira na kuona nara ngombe ujetete na ibau bongwa ndethirite bakite na ngombe ji no mariki wetu andeto kumarutererwa bure mwende wa Livoni ari na chatariria Akaribati kwa muungania mwanka maili 7 ni machumirite na muthuro yunene na ni kwandamana na nikiraba kwa wamba bondethia kuntu kuibwingite aroti kubogirira ruari nkulukia ndethia manatha tucumbite kuiywa bakiwote mutongeria kana bithawo karia chumiritio batethia buru utu turabamirwe ngombe ciaeta na mbori saindia manatha twagentu lakini watu kiki uturiaria nika batu ya Kenya kana tutereti gutwa Kenya ka ngombe iwe ta ome Kenya thirikari twira iri gwita namba utemwa mbota ngombe thirikari netu ne kuya ngombe i kuya tirungana tiribweko ekomi batere dinya bato dingatira kwena stock wana kwena bange ndeje askari onto wanto bete dinya kwandamana ho utewa unya uto dingatira manto yereku yeu uteria kisimani no barara bere yawa barato thera na boto abethira ni arebi twebera twina thina tuthinga baturia tufanye nini tuko watatu tumefanya nini atokoria tena haki tusukuma ndile meraricho saidire na wanaume wameiba wameenda sahi wako makwao wanaume hao wengine na badili wafuata wanatutandika sisi sisi tu hata hiyo kambi inafaa kuchomwa kabisa kwa sababu hatuna haki. Ni wapi tunaendea? Hakuna maaskari wa Kiambu watoto wanasema tao ni watoto ya watu. Sasa wanaajiriwa ya nini? Na sisi hata sisi tunatafuta kazi tunakosa. Watu ya ntore yatokuma maisaba mwanka muungania watu totereze tia ndezia chetu chietere chiazira watu torandi kumenya kata totea Kenya tombo karua no tondethia getae kazira thai toteone nyago ko kana mbori nyemwe necho tothamira ya chiana thai roje stress kwarete watu inya thaka chetu tore nyage totora no tongondo chietere mbori chietere watu tokario Nkolokine baukirerete bona na mbongo wa bore rendekiri mugambi nikiraba kwa kinya nyuma yo kurira ate baibashwa bakiwa bere omona kurira baromba kura rendekiri nole kato gakwa to dire otwende gitara kura ke twakwa twathira kura bukaringe waro
tunataka haki yetu. MP wetu kwanza ndio mbaya, huyo ndio mbaya, huyo ako kwake huko. Huyo ndio mbaya. MP hata ni kazi gani anatufanyia? Hakuna kazi anatufanyia. Sisi tunakuja kidogo ile tunaweka huko, ndio hiyo wamekujia. Na hata tunaona kama ni hao ndio wako na dirisha zote. Kwa sababu gani? Inatolewa huko yote, inapitia makambi kama 3 na hakuna mtu anatoka. Tutabona batwe. Bau tutabona tubona egitaria kura. No tutatutashebe nekinyete ere akwere bagatoethera. Na rero mbareonekererwa ng'irwo karia nthiguru no kulugera Minister Kipchumba Murkomen utonyera no batethia. Kintu tumba kuromba thirikari ne muchunko rutha atuthingatire ng'ombe cietu joria atuthingatira kiriki na atuthingatira ng'ombe chiyo wagokira na ndege agatutumira askari bena bakuru bakathingata ng'ombe na ara kunde chietaga na ng'ombe cietu igachoka indi thai ng'ombe iriwa una muro jojo Samburu itechoka kairi. Kujeni butusaidie hapa kuna amani. Kipchumba ne atoe nonto ng'ombe itakoro izota saundi Samburu kwa Laikipia tiko manisi yota Kenya na ng'ombe tiona ruo zaidi ende gangari ya kuthiata. Kwa hivyo Kipchumba Murkomen na atwere kama sisi wa Kenya sisi tujue nchi nyingine. Nawe County Commissioner wa Meru Jacob Ouma akiaria na Karina nikenda bomba kurura barabara na tarĩrĩtie na kwarunguro wathani bwawe akayukia matalia yali kuna nikenda kuthiria wamba bondethia kuntuku wa muno tiela kariba bori bari no karia bokwano ya Meru barabange. Mimi ninakubali iko mahali iko shida. Mimi ninaelewa kama iko shida lazima tujitokeze kama viongozi tutatue. Mimi ni county commissioner. Tumeishi miaka 14 bila shinda. Sikia hapa. Nimekuja hapa kwa sababu nimesikia na nimeona iko shida ili nitafute suluhu kwa sababu hapa tutakuwa na hii vitu. So inamaanisha kwamba miaka 14 ama mahali inatoa na ndio maana nimekuja. Sisi tukiwa kamati ya usalama tumewahakikishia wananchi na tunawahakikishia ya kwamba kama kuna utepetevu mahali popote, iwe kuna afisa ama maafisa ambao wanawajibika kufanya kazi yao na hawajafanya kazi yao katika kuzuia ule wizi ama kufuata wale wevi na kutafuta wale mifugo, hatua zitachukuliwa. Pili, binafsi yangu kama county commissioner na kamati yangu ya usalama nimelichukua swala hili na tutalishughulikia upya. Tutaweka mipangilio tofauti kabisa ya kuhakikisha kwamba mambo ya watu kuchukua mifugo katika maeneo ya Buri kwa sababu wanaona kwamba kule kwingine kote kumedhibitiwa, sasa wamekuja Buri. Tutahakikisha kwamba hilo swala limeshughulikiwa na wavamizi wa mifugo tutapambana na wao jinsi tulivyopambana na wao katika upande ule mwingine. Kiripotera Meru TV kuma Buri mbita wa mwende wa Laiboni. Ibweka sana mwende wa Laiboni nonto bwa report yo kuma rutere Roburi na nandi tugicoka rutene rungine ati nawe Daktari Julius Bijewe nora ni murungamiri wa Ritingogi ndene ya ofisi ya gavana ya county ya Meru nethiritwe agitiumirie na gwetana mbere kwithirwa agitariria ni thirikari itomba kwithirwa igitumira mbeca cia kuota yao ya mbere ya budget ya mwaka ya 2025-2026 akiaria Bijewe netitana mbere na kuuga ati thineti yonde yumanite na thirikari nene na indi ti thirikari ya county akiwa mutaratara joro mbere kuthira jukiretwo ni thirikari nene ya e-procurement niyo titana mbere kuthirwa yukiangaratania manto ende bageta na mbere kuthirwa bakirita ngui ona bareterwa mbeca kuma kiri thirikari nene. Meri 6 ngavana mutumanto ithinkia ritete ngugi monka yonekana ndene ya Meru tukigweta classes ira ciumbite kurikia ira atira rugora monka na ndi ni 40 classes across the county. Theater ya nare ya Nyambene Hospital amwe na operations cia metho ciambiririe rititwirerio Meru ward ira kwikujura ne komba kwithena capacity ya 60 na Mutuati Hospital Meru ward ikethena capacity ya 60. Sibitari ya Mudhara ira itwire au na ndi nirikite kuthi theater yo niko iri operation ori ni para operate anto mkurukia 40 na ndi bari operate kuma Mudhara Hospital. Mekindoli theater ni operational ni ambirite gwita kulita ngeno equipment already chikiri general yetu ni ambiririe ngugira president atutetheretie through governor already
construction works inenderete na CT scan ire launcher ne gutumirika na twira ntu betu ba Meru iba metumire nontu ne kuri ya mbeca indeguru mono kurukirire agwe na ara ome ne CT scan zingi na nkurukiwe na SHA ikane utheri free completely. Sibitari ya Bore turi pump 50 million shillings through a partner kwensure na bantu babori bateja sibitari mutindo kana beda kwethera bageta atigania pana batiriterwo no. Sibitari ya Githongo this financial year theater yawe ka equipped fully kwensure in operations iri kwenda kana kuthithikala ntu ba around Githongo kana Immense Central bakomba kwethera bakitheru au nene Immense South kando na nyakanyakine ranto baijine twire kwethera kiritango ge ikwethera mikombone today. Theater is fully operational. Among other things in the sector ya health. Today, ndene ya Meru, garbage collection in our towns is much better nkuruki ore twire. Zaindi, if kwamba nko menya county inyanko wara kwa na changamoto kidogo, tractor kedhire ya purely kwethire kama taru korwa nkobo town kenda as it moves towards becoming a municipality. That is the position. Kwa cleaner and better. Kwa mwisho ne antobeto barabandu kuma Egembe North na Tigania baraba mbite kwida bena thine manto ya ng'ombe. Today is a thing of the past. Ng'ombe ite ko yikwiwa na ile chiwiga chokua na ne bakuthamira Bori tubere nwe governor le na reduction training na induction ya thithwa ya askabari bange 20 NPR baraba ketha kwida bakioba kwa deployed in Bori na nyanta tuira iko thamira manto ya momba wa ng'ombe it will be off completely. Finally, itwetherete kwina the first quarter ni rarikirie. Lakini mbuge amba kwethe absorption yeri low, not the fault ya county ya Meru, no. Ni across the country nontu waira itherete e-procurement system. Ire tumbite kwethere operation across all the counties in Kenya. Ya tuma twandile, ya tuma national government yendire gutunenkera mbesa. As a result, watweka as at the end of 30th mweri muthiru watuka absorption then nothing much and happened Kirimantu ya development. However, kireji enande makawa once utege Meru County across the country. Thirikari ritangugite na upinzani kugiona checks and balances to ensure manto ya gwita bwega na that's why inya kwina assembly for oversight purposes. But turiuga tue anda mutumanto ithinkia tuga perform. Na anto patukire scorecard. Bone, are we performing or not? Number 2, ukaligeria kenguwe elito on the ground. Apana. Watch things happen. Na mando jagaka likandene Meru County. No. Tukitigana na ripoti una tunawe mbunge wa gicigo mbunge kya North Imenti Rahim Daud nethiritwo agichumirie na kwithirwa akiarithia etithia bikibiki na letete na mbere na kwithirwa akibori batigane na mituo ya kwithirwa bakithia ngari igitare rionthe mutino yomba kumira akiaria Rahim netete na mbere na kuwa etagari rithi nirumba kwithora gitigantu bakitara asara nyingi oamwe na gutiga kinya bobongwa bari ugwatine na mantu ya thirikari akiaria netete na mbere na kwira hakira etithia baba ati kuri na bill tayari yombete kwithirwa igikinya kiri Senate na ni bill ira ena wirigiro ati yomba kwithirwa igikuru kwega atetherie kunyigia makarika tajaza na kinya ikethirwa kiba mitaratara ya kuthingatira igitarira bakwenda kuthikirwa Rahim netete na mbere na kuvori nande ni bethirwa bakigia ukiri na kinya akobera bakethira bakiyukia sheria njarene ciao inde ni bombere kwithirwa bakithingatira sheria igitarira rionthe tabubu bomba kwithirwa bugikarika na bagakarande bakaraniria. Bodaboda power. Kama tukifanya accident, tafadhali tusiende kuchoma magari. Tunaelewana? Unajua kumekuwa shida, kuna bili ililetwa kwa komiti yetu, ilikuwa ya Senator Kaliwale kwamba ifanywe registration. Hiyo ingekuwa kazi mingi, lakini regulation iletwe itatusumbua kidogo. Tunaelewana? So ningeomba tusikue on the wrong side of the law. Tafadhali kama kuna bodaboda ya mwenye bodaboda ile iko kwa police station na ulitoroka shauri ya license ama insurance, nitafute mimi, tafuta Caleb, tafuta Murega, tafuta Eric, tafuta secretary na baraza, watu lete tuhakikishe hizo bodaboda ziwachiliwe. Sawa? Iko ni sawa? Bora huyu
sababu haukufanya makosa. Tunakubaliana, lakini kama uligonga mtu, hiyo utaenda ndani. Tugeta rutere rungi ati nawe DCC wa Imenti South Nomere Mwangi no neretwa agichumeria na kwariria antu ba ruterero akiboria kana Ameru Bonde akiboria nibete na mbere na kwithira bakigita magamba na njira ya kwaraniria na kuthiria nkuruki ya kwithira bagikia magamba ja maingi ndene ya koti ya ure kware ugatene kwa kagita gakaraja ni mantu jiraje tete na mbere kwithira ja kigwato mbaru ni DCK Rich urana we ni mwerekeria wa Tatua Solution Center ona Kenya mwarimu wa mantu jegie ngwataniro aja nthigurune ya Kenya nyarana bobara withiritu bakibunika na kithomo kigira bakuitana wa ntuko enarua withiritu batithite gikeno kiao na kuwa nibagunikite antu anene Jeff Agituma ari na nteto utariria akiaria na metha ya nteto ya Meru TV DCC wa Imenti South Mary Mwangi noritia Meru gwita na mbere kugita magamba na njira ya kwaraniria na gutiga kuja ikia koti ni untu kaunti iji ni etongeretie na magamba ja maingi kotini. Ninafurahi sana wakati ninapoona mediators hapa Meru wanapata haya masomo. Kwa sababu gani? Meru County takwimu ambazo tuko nazo katika nchi yetu ni kwamba Meru County is among the most violent counties in the country. In crime statistics tuko nambari 3 baada ya Nairobi, Kiambu na Meru. Na baadhi ya hizo disputes zingine ni land disputes ambazo zinaleta maafa katika jamii, katika familia, na ninajua kwamba hawa mediators, wapatanishi hawa wataweza kupunguza idadi hizo na takwimu zitaweza kuenda chini. So nashukuru sana kwa sababu tukiendelea kueneza hii injili ya upatanishi tutaweza pale katika jamii tutaweza kurestore relationships between families, children welfare matters. Kinyari mibamira DCC Mary Mwangi na kuboria gwithira bakiaraniria nikenda kinyabo bakethira bakinyanyia ndwache mira kule mira growing areas. Nataka pia to embrace mediation badala ya kukatakata wale ambao tuseme wameingilia zile shamba zetu za miraa, na tutaweza kutatua hizi cases kwa sababu idadi ya kesi, backlog ya cases katika koti yetu hapa Nkobo iko juu na koti za Meru zote. Ni mantu kinyaja kwa timbaru ni Daisy Keri chora ni mwarimu na kinya mwerekeria wa Tatua Solution Center ja nthiguru ya Kenya na ure kinya withirite akirita na Meru mantu ja kugita magamba jatete koti. We are encouraging more members of the community to come and be trained as mediators so that we can be able to help in sensitizing the community on matters of embracing peace. Iromba yawe ni kinyantu kembethe ni thregitonya mathomo ne jaja. Around we had a wonderful team that we have even the Gen Zs in the training who are able to learn, and now they are going to also use the same skills that they've been able to acquire even back in the universities to help in reducing the school strikes and unrest. Kiribara bagunikite nabo batithite gikeno kiao. Mediation tumeona ni kitu inaweza saidia jamii yetu kama mavijana. Issue mingi za vijana zinasolviwa na mavijana wenyewe. Kama kijana naelewa vitu vijana wenzangu wanapitia, vitu za university nini. Na tukikaa chini tuongee pamoja sisi wote. Issues mingi zinakuja zinaleta maneno ya strike, hata ya school kuchomeka. Kwa sababu hao ni watu wa age group yangu tu moja. Labda wanaweza ogopa kuongea na mtu mzee, lakini mimi kijana hawezi niogopa. Ikuonekete ate kuna a lot of backlog of cases in the courts na imwe very civil cases that tugeta antu amwe tukaria tomba ku bring those relationship as well as go solve dispute. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma.
Niwega sana Jeff wa Gitumano nto uboripoti yu. Na nalito kitigana ni otoka chokera rutere na akaunti ya Tharaka Nithi. Na arako kagitaga karaja na doni tuonete antubara bathomete munono na baina mandigiri. Nibethero kakagitaga kainge bagitiumiri na gweta nambere ginye komeneria thirikari bakiwa ura kwina wagibwa ngugi na thirikari tikwenda kubandika. Nontubura nawe muritwa umwe ura ukumenyekana ya Innocent Kibara. Ombete kwithira agitigana na buna kujukia njira ingi na rombire kwithira we haikuthiria mathomo yawe agitonya akirurimi. Kibara ura ombere kwithira akingira graduate school yawe kana course ya economics no mbete kwithira agitonya akirurimi nara atutariretie rugendo rwawe rurimi akiwa ukabere rutari ruruthu lakini no tobo gucitaniria ndai na kuona matunda ya urimi bubu. Kibara nandi netete na mbere na kwithira akiuria youth bank batigetere kwandikwa ni thirikari indi bombe kwithira bakiambiriria ngugira bomba guciandika baripo bongwa netete na mbere na kuri kinya thirikari na kinya ndwangi wingi ciumbe gutonyera na gutethia antu babethe muno kiri mantu jegie mbecha cia kwambiriria urimi bubu kubaitana ura urimi bubu bomba kwithira bugita na mbere na kinya kubatuira thoko ya intobira bararima nikienda yetetherie kunyigia mantu kana wagi bwangu ndene ya ndiguru ya Kenya na kinya wita na mbere kwithira agiokiria uchumi wa Kenya no mwandiki wetu anteto kumaruteru ndagara waiguna ari na ciatariria amwe na kwithira mbeombethi bangi bathomete ndi bakaga wira nonto bagwikire thugane no monka bandikirwo maobicini. Innocent Kibara kuma Nteretia Nthara wandia marimanti muritwarikite university na rombite kwithirwa akirutha kosi economics indi aramura kuthungirwa rimini nikende bandika na kwigwatira mugate wake wa ndugu. Igu ndi mwana youth very young mwana youth na ndi muthomu nduthite economics na nduthite economics watwikio tiwira chi Kenya na nuntu tiwira chi Kenya ninkora wa president karakiuga ryo ndana tu agriculture nikiendaga muno na ndatu bandona rwi rwaie ntura yetu ya kirangare ndainda njiria murandu wakwa kurima skuma te ino kona kiskuma teke wene ngwete na njaro ugu kiskume kinkemenyerete bwega kenda ikinya ukiri na ikia kundetera mbeca kira ntugo na into bya kuruta mundani uyu ndithi kubiendia marimanti bingi nkabiendia ntura bingi nkabira monka gatunga wakira ntugo skuma eno yakwa kira ntugo imoga kyogu nturuta rungura kilo 30 na kilo 30 wa kilo ndende chiringi 50 ugatara kilo 30 na chiringi 50 1500 pande na bwe nenya mono mtu akiandikwa leo chiringi 1500 pande. Kumania na urimi bubu Kibara ombete kuthomithia ragina wamwe na kumenyera muci wao. My sister ora marimanti ngaos na nathiete kurutha form 4 they depend on me nigo ndi mwana single mother I have one daughter, I have one wife. That means bonde na kurwa theri. Na I have one daughter, my sister. Ogatwa bonde na ali batheri. Na bale ali batheri barenda kumenyerwa is a man. No ntumoko na ino ningo ndetumite na inya yuni ndenio bomba kumerutha wangu bomba kurutha. Kimwega Kinyamara kira Kibara kurukirite kwagia mbeca cia kwaramia murandi ujo wake wa urimi. Kwambire ndambiambire section ino konere nene no no ndambi nio na iga section kanini ndamba kumithima na skuma na rutha bwaga ndenya Tharaka nuntu ndaremeto kwanda skuma nuntu untu kuri high temperatures ndona no inyirike ndambira na section kanini ndona ni kurutha bwaga iyo nda expand nda kithia kwoteke no kona and have a plan nwene kuntu kokona we kunge kura plan ya kwa skuma the thing here is challenge nuntu ruito iru kwenda storage na ntina storage I have no capital for that storage na nomba mbie kumenyera boko na bemuchi dunjo akula that in storage of the water ndona we na challenge nyingi mono nuntu nuko ninda lot of capital na malimantu tiene into vingi mono betomba kugura kintu taskume ino utiomba kuwata hybrids tera ona babangi bare maga into ta kasuku na untu tamfaru F1 utiomba chiwatane malimantu very challengeable kuchiwatania so tweruta nerere otugake tu kenda nchukuma maisha mako mathimo bateri na bama banko mabangira mbito nene ya Kibara kirimbe ombethi bara bangi kuthiro konjo na kuthongero remini kwibandika bari bongo nontore mibukuria kacha njere mo mono rembo kwandika untu bwega mono na kurutira mantu mengi mono nonto yuthi ntotie kugaga sijui wira na ya thirikari no wira mbai ambio personally I gain 1500 per day wega 1500 per day times that days no nembechira ubugo kira kwa mweri na igen tuntego chukumwa utimta gon chukuma na antina mata limited tena ndi mundandoke dadita ningalinga bonda ogo rombo ya mundani usiku naenda kufanya kazi nyingine
to yako kejuthi ba wenzangu tafadhali uko bantu ara ole kwenda bantu umba kuwekera agriculture yako. That's a business. It's one of the business. Nenyoko ore karibu na muro. You can pump that water. In fact, bantu awe tiba utaina muro. Lakini ontoro irwa kinyiri ntumanda kia this business. This is a business that can employ you and give you money in free. Kumandara wandia marimante kichuga munga kia dharakan kiripotara Meru TV dieto kambita ndagara. Waiguna. Na ripoti huyu ya ndagara Waiguna mutegeri gatwa kanyanga gukunde kombe kia ruje tuketha tugicokera na nteto ingi kathomba ira tuguthuranirie ntuku ya narua ukomba kwithirwo kiumaruka mitambone. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iro kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bia nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu nitujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mwogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku. Turi na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko nituboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubariria mbere ya tutirothora na kirombero gietu. Turi na parking ya kungana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki turiongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringere thimo gukurokera namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Sana mutegeri wa Meru TV na karibu ringi tutena mbere kwitha twikumenyithia jara tukuthuranirite ugoro mwanarua
na nandi tugichokera kirinteto cietu ni ati nawe Sheikh Abraham Ngabale na amwe na akurubange mugwanja kuma ruterene rwa Isiolo ntukwena rwa na buno bombere kwithira bagikinya ofisi-ini cia DCI ruterene ru ni nyuma yao kwithira bakiurua bathithio akuruba baba bombite kwithira bakiringanithwa na ikarika ndara bakwiro ni bakwenda kwithira bakiangaratania mutemanio jura juikio ntuko ijaruju ya kutha mbesha na nikiatho kia kiumbite kwithira gikithuranirwa ni seneta wa kaunti ya Isiolo noe Fatuma Andulo na nikiatho kiria gikwirikana ni kia Rurijo Rwangare hakiaria Sheikh Ibrahim nonetete nambe na kuthumbia seneta wa ruterero rwa kaunti ya Isiolo akiuga neka kwenda kwithirwa akigeria kwathurana Rurijo Rwangare mukurujo wa mwana bange baria bagwiti nabo nibetete nambere na kuwa igeria seneta ojo na kwithirwa akigeria kwathurana Rurijo iji ritichiara matunda. Ninaitwa Sheikh Ibrahim Mohamed Gabale, nimeitwa na DCI Isiolo jana, nilikuwa Nairobi. Nikatoka ajili ya hiyo issue nikakuja Speedy kwa ajili mambo ya security ukiitwa lazima uitikie. Kwa ajili inaweza kuwa ni mambo mengine ujui. Nikakuja tayari ni ile issue jana wazee wetu waliitiwa. Ilikuwa ni jina ya watu 7, mmoja wao ni mimi sijakuwa jana. Ya pili ni Mheshimiwa Yaroo, Kansula Ibrahim, Hussein Isaac, watu kadhaa 7 nilikuwa mmoja wao. Sasa mimi wakati nimefika jana usiku saa 5 sio leo tena mara ya pili DCI akanipigia, aliniongelesha vizuri. Akasema tumepata kama fununu tunataka kuharibu ya harambee ya Dulo, utueleze. Akaliongelesha vizuri, tukaeleza sisi hatuna haja kuharibu hiyo nini harambee ya Senator Dulo kwa ajili ni harambee ya kisiasa, hatutachangia, hatutaingia wala hatutaenda huko. Tulimwambia tulipate surety kama hatutaenda. Hata gavana yetu hawezi enda. Ndio wao siwe na hofu, lakini wasiharibu alafu wakuje waseme ni sisi. Lakini wale wanafanywa harambee ni jamii yetu, wamama wetu, bibi zetu, dada zetu. Lakini imetushangaisha vipi Senator Dulo ameandika jina zetu watu kadhaa, atemeletwa ripoti, ofisi ya Senator ndio imeleta, sisi tunakatazwa kuenda attend harambee ya wanawake zetu, dada zetu, wamama zetu. Kwa ajili ya issue ya security, sisi tukakubali tusiende. Hatutakanyanga hata huko wala hatutahusika naye hapo na pale. Hiyo ni point moja. Lakini tunaeleza Fatuma Dulo hivi, message yetu kwake ni hivi. Umegawa Sakuye kwa group kadhaa. Na sasa ameanza kugawa Gare kwa group kadhaa tena. Mnaambia kumbuka siku nimekuleta watu 450 kabla mambo ya siasa ile, wakati ile siasa, wakati ile election nikaletea watu 450 kabla haijafungwa kupiga mambo ya siasa. Nikaleta watu 450 mashekh. Siku ya pili nikaletea watu 700 kwa nyumba yake kule ya Meli 3. Leo hiyo faida imekuja kwetu kugawa jamii yetu, kuvunja jamii yetu. Kusema sisi ni tunataka kuharibu mchango yake. Sisi sio miongoni ya hiyo jamii. Kwa hivyo tunasema muda haiko mbali. Mimi ni yule tu alikuwa nimekuletea watu 450 siku moja, ni yule amekuleta watu 700 siku ya misho ambaye alikuwa mnapiga harani yenu ya siasa yenu. Mimi ni yule tu. Leo jina langu imekuja hapo. Leo jina langu naomba nizikuja kwa jamii yetu, harambee jamii yetu, hatutaenda. Kama ni furaha kwako, kama ni fahari yako kwa kutugawa kwa group vile uligawa jamii yako, iwe ni fahari kwako, lakini nakupatia surety jamii ya Gare haitapanduka, itakuwa kwa Gavana Guyo na hatutagawanyika. Utabaki na hiyo watu 5 wako. Utabaki na hiyo watu 5 wako. Sisi hatutabadilika. Sisi tuko kwa serikali, hatutatoka nje ya serikali. Na mchango yako hatutaenda. Na hiyo vile unasema sasa atisikia utauziwa Gare, tuone kama utauziwa Gare ama Gare watabaki kwa serikali. Tushindane kwa hiyo. Tuangaliane kwa hiyo. Tupimane na nguvu. Sisi tumekubali tufanye mchango. Hiyo ni mchango ya faida ya mama zetu. Na pesa tutapokea. Nje yote pesa tutapokea. Hakuna hasara. Hatuna hasara, tutapesa itakuja kwetu, itakuja kwa bibi yangu, itakuja kwa dada yangu, itakuja kwa jamii yangu. Hakuna hasara yoyote.
lakini elewa, gari hawatapanduka, watasimama na Kayole. Tunasema two term, penda usipende, na hutaweza kutugawa. Tutakuachia hiyo watu 5 uende na hawa, na sisi tunajua vile tutakuja kufanya baadaye. Hawa watu 5 jamii yetu itashughulikia kama jamii, si mambo ya kupiga, si mambo ya kufanya nini. Tunajua vile tutakuja kuchukua, handle jamii ya Gari vile watakuja kwa kama kidole. Na tugitigana na ripoti hiyo kuma rutere rwa Isiolo na ndi tukathiora muthigo mwanka ruterene rwa Igembe na nawe Bishop Gerard Kithure urani wa Nyambene Synod nethiritwe akiuga ni bambiriretie guoka resource center ira ikomba kwithirwa igitetheria muingi nekithirwa ina ofisi kathumba cia gutetheria muingi netete nkurukina mbere kuga ati kanya kana gikeno kia kanisa ni gitarira bakona ibakumba gutetheria muingi urakubatere ndetse na mbere na kuwa no tuba makarika jama mathuku jama mengi ya yombete kwithwa jakionekana rutere rwa Igembe nikyo gitumi baronire ni bwega boke resource center nikienda bomba gutetheria muingi na kwithwa kuri ni ofisi cia kwariria muingi mantu mwanya mwanya omwe na kinya kwariria ana kire mantu jegie ndawa cia mbogita ona kinya barabara na misi yombete kwithwa yathuke kana kuthangalana no mwandiki wetu wanzeto kuma rutere rwa mukiri wa Nkonja ari na chatariria mwako yetu yuratu ina shuo ya waka ofisi cia Synod na waka resource center irekethirwa ina facilities ticiotethia kikanisa lakini ciotethia muingi tugetha twina ofisi cia kudiru na issues ire ku affect antu itenere tugetha twina counseling center tugetha twina ONN ireka thitha iro functions mwanya mwanya cia recreation and so forth. Ni Bishop Gerard Kithure wa Nyambene Synod etarire mutaratara yura bena yuta kanisa ya Methodist ya waka nyumba ira resource amwe no ofisi cia Synod ye akiwa ate nyumba ira nyingi bakethera bayoka kuntoko ni nyumba ira sikethera cietetheria mwingi na kinya kanisa na riu akiwende moroto yo kanisa ni kwethera yetetheria muturire yo muntu na ura kinya muntu akaria kio murungu we ya kanisa ndene ya thigurweje ne nyingi muno no ntungwe kanisa ndila na era twita holistic life maisha muture yo muntu na maisha ya ara muntu akara kinkoro kenda omba utura bwega na igo ntogwa twina facilities yu kanisa yetu twisukulika muno na maisha muntu no ntu twina schools ende akiaria na wete mubango yoyo etherete yukilwelwa no ntubo kwethira kinya mantu amaingi ni etherete yaita na mbere muno nteriji tayara yo nyuinda wa mbogita na kinya ndi nyingi kumba kwethira ikithangalana na kinya merimo ya mathwanio na ende nirabonete nibo ya bombe kwethira bayoka ofisi yeji kana recreation center irava komba kwethira baktrimana nanto na bakaraniria nabo twina nyumba cia utarantu yurure maisha no ndito kumya itenere kwina gender violence nyingi muno ira yukarika ndene ya maisha yantu na batekua no koko na mtu ena stress nyingi wage na ikuma kwina breakdown cia so many families kwina lebe bubuingi muno no tuberibwa ndawa cia kulevya area yetu especially bangi irenderwa mwanka yendwa anywhere utotethira bangi na ito kwenda kuwa bono watibwa community yetu bonene muno no ntu tukia kuendelea antu kunywa bangi ukethira within 5 to 10 years antu bakamatete maratasi ya maingi muno na ukiawita ene wa ukethira antu boita bakiara cia bongwa gotegera muntu una arari no mwero lakini ati nomo na hivyo nto tukua that resource center ito kwenda ku establish offices ara tumba kwitha tukithitha those guidance and counseling kire all the people baraba ina issues na ito kumnya further ito bangete nya kwitha twina mubango ya kuthiria treatment center na atugetha tukindila na mantu ya mental health ya maisha yantu na ito kumnya it is affecting our families and affecting the society and to that is the reason imwe ira tuenda waka nyombe ndongia ire center atuere ni alare ire center ya constituency yetu no center ya sub county yetu no na anyo center biashara nyingi muno na ketho ere otethio muno ke report ra Meru TV kumalare Igembe North mbeta mukiri Nkonja
Tugitigana na ripoti ya mukiri wa Nkunja kumarutirero Gembe na ndito gachokera ringi aja tauni ya Mutindwa na ara nayo bunge la mwananchi kumaja kaunti ya Meru bethiretu bagichumirio kaire na kagita kana ndero mbare yao rethiretu rekierekerwa kiri mutongeri wa mugongo no rais William Ruto bakiaria antu baba ni betete na mbere na kwithirwa bakiromba rais kwithirwa akijukia mwana wa Kathetu Kameru ura wari munene wa DCI Kinoti na umpe kwithirwa hagitonywa thirikari-ini. Mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga ari na Nteto kurukia. Ni umai gintuku ningi na no mwaka antu barie na ndi baria bakwaria thaiji ndigua ni bunge la mwananchi na bunge la mwananchi ni bombete kwithirwa bakirita ugambi bwao na bategera bakona kuri muntu bugi utigiri ome na ikyo bakuga atiri niachokue niachirwe kanya kenda akabatethia kema rieto jakwa mito Francis Mugambi bunge la mwananchi batue wewe tukwenda kwira Samoei William Ruto president wa Kenya batue twena DCI urori DCI bwana Kinoti tunakuomba rais itukuromba umujukie no tungugira itae DCI ngugi yonekanaia na ngugi itete buri mono nene no tukinyoga tagarami ira tie buri no gatega ana baria tethetie buri ni ana baba ingi mono na imuntu ethero ena kiao na gya gutethia antu itukuromba umwe ngugi no ntuthirikari eku ne kunga uriungania bonthe na ndi tukuromba kinya DCI Kinoti umuchwire nafasi na kinya rendikiri itwije nuorwaga na DCI Kinoti na itukuga uju bwana Ruto ora gujukia Kinoti batuaja buri tukauga najo kiagitika MP no nturendikiri na remi ngugi buri utengugie nayo indo ake na imurujithania batu tukuga DCI Kinoti na yewe ngugi thirikari ne William Ruto nikendomba gwitaniria ngugi na thirikari ya 2 term. Ninaitwa Vitalis Ontita, mkaji wa Ndambe, bunge la mwananchi na aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha UMCA katika Ntima West Ward. Na ninaongea kama kiongozi. Ningependa kuongelea juu ya our DCI Kinoti wa Buri. Sisi kama wa 2 term movement katika Meru County mzima tunasema ya kwamba na tunamuomba rais wetu mpendwa His Excellency Dr. William Samoei Ruto ya kwamba serikali ni kubwa na tunamuomba at least ajaribu kumchukua DCI George Kinoti ampe kazi waendelee kufanya kazi pamoja. Tunajua kwamba Meru sasa tunaileta pamoja na hatutaki mapigano wala malumbano. Tunasema ya kwamba Rindikiri ndio mbunge wa Buri. Na Kinoti tunataka tafadhali umtafutie kazi yoyote ile. Tunajua kwamba serikali ni kubwa, Kinoti is experienced na ataweza kufanya hiyo kazi kwa njia nzuri na atengeneze jina la serikali yetu ambaye ni ya 2 term. Alafu kitu ningependa kusema ya kwamba baada ya wewe kumchukua basi hakutakuwa na malumbano katika Buri, tutamwachia kiti bwana Rindikiri. Lakini ikiwa ya kwamba kazi haitapatikana basi George Kinoti tumekuhakikishia ya kwamba kiti cha Buri tutakupa na wewe ndio utakuwa mbunge wa Buri constituency. Maana tumeelewa kazi yako wakati ulikuwa DCI na sasa wakati huo ilibidi uweke lami hata Buri na ukuwa mbunge wa Buri. Kwa hivyo tunakushukuru sana bwana George Kinoti na tunakuunga mkono ya kwamba rais anapokutafutia na kukupea kazi tafadhali ichukue kwa mikono miwili muendelee kazi ili tuweze kuunganisha chama chetu cha UDA 2 term movement tusonge mbele pamoja. Asante. Bila shaka lazima ukweli uzemwe. Hao ni wananchi wameongea, nami sina lingine ila kuwasikiliza, kwani kazi yangu ndio hiyo. Niite MC Mwitonga nikiripotia Meru TV Kenya. Mbweka sana MC Mwitonga na tubo ripoti hiyo nkiona tukwena arua gutwariria kinya kithwiri.
Nake tukitigana na ripoti hiyo nati nayo club ya Al-Aziz FC ntukwena Arua ni bombete kwithirwa bakiamukira mbasi enjero na ni mbasi ira ikwirikana bombete kumiona gukurukira utethio bo munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na bo bakiaria atongeri ba club ke na kinyama fans bakyo ni baona nitiki kino kiao gikinene bakiwo gendi boy burethero buri na thina muno lakini mwankira thaina ndi bakumba kwithwa bakitethuka no ntunara kunde bakwenda gwita bakiethero bagitumira mbasi kwithirwa ikiba ikenau na ndi baitete nambe na kwithirwa bakiweta gari riri ni batigite gubekira inyankuruki igitara betete nambe kinya kwithuranira nonto wa misetho kadumba ira yijite no mwandiki wetu wanteto mutugi wa Kiambi ari na chotariria Kilabu kia mubira jwa maguru kia Al-Aziz FC na rune kia mukrete mbasi kumana na utethio bwa munini wa rais Profesa Kithure Kindiki nyuma ya rombare au kire Kindiki kagitaka empowerment ya thithikite nteresha mwenda ntu kione kiki kinyanira na rugurukira Gideon Kimathi ore ni mubangania munene wa mitaratara kireo bishi ya Kindiki Kutetwire ma deputy president na vice president kenyeji irerenge twakinya extent ya kuromba mbasi teka itora kurombo igeta kungi tuibwega ke deputy president no ntuchore bwawe na timu eje na Meru kwa Njumbura na Kenyans bogotoma Al-Azizia yomba kuona maguru ja kuita mchethoni. Tai mkisikia kuna game Western kwani mtaka kuzizia kidogo. Si mnaenda mpaka huko? Mnaenda mpaka huko sababu mko sawa. Na ndireria uri onge akaririte giti atabwira no enu. Ndireria akaririte giti atabwita ngamarito yaba gwitana. Na eturagugire kuga mtu wetu itha iyo karirite na Profesa Kindiki na rabwirire. Abwira kirauni kirejaro kirembio. Na ndi Al-Azizia no thimenti kirauni kiu bote kuona ibokirira thurumba cieje. Elias Murega waziri wa mbeo mbithi na michezo thirikari ya kaunti ya Meru akiromba thirikari nene gutigira kieni gia kinoru ni kunengana na thirikari ya kaunti ni kenda gikanyia ngrame ya chethi kagitaba gutumira kieni kiu. Al-Aziz hawezi kulipa ile pesa ambayo wanalipa kuweza kuona matches zimetendeka pale. Ikirudi kwa Meru County, then we have a negotiation ambayo itakuwa affordable. Al-Aziz kutumia ile uwanja na timu zingine za Meru County kuweza kutumia ile uwanja ambayo wanaweza kuafford. Tutethura to na timu ya Al-Aziz eche dhaira kagotoni. Timu kweli. So ilazima tukalia na thirikari ya kaunti yombo tutethie tuongere kanyamo ya national twaliabo nikenda kieni giki gia timu eje gikomba kuthondekwa bwega na youth betu bomba gusucceed. Ni untu bagongete munini wa rais Profesa Kithure Kindiki Kimathi akiromba Meru kumwigika kwithira Mount Kenya West kinyabo bare nyuma yawe. Kure antu bakwija baturingithia gituma uku shetani ashindwe. Antu bara barethira batumi baturingithia gituma kenda tuthukia ora twino kuma au bajukia gitebeta na kiora batwire. Ndai Mount Kenya West ajumbe banao antu bano wankwenda kubwira na uma iba ku support President Kithure Deputy President Kithure Kindiki mia kwa mia na abwe charity begins at na batyo tole Meru tukaunga mono serikali mkono tukaunga thirikari mkono nikenda yombo tukurithia kumaja mwankangi ndio simama na William Ruto kwa sababu yeye alituonyesha ungwana na undugu na urafiki akatupatia Profesa Kithure Kindiki. Angekuwa yule mkabila angetoa milioni zake 2 ajue Al-Azizia. Yeye alikuwa anapanga kwao. Sasa wakwende watembee, sisi tuko na mtoto wetu hapa tuchunge. Ayo ntumokire atongera bage siasa na baraba kuromba tonya totongere batugwetania na murengo jwa Kindiki. Kethro iromba kura JMCA ugoromba kura JMCA dekana nandi na gwataki president ka deputy kana tegu kethro iromba kianga governor ugore kana gwataki deputy kana president tuti kwenda gitikireko o mtu arombe gitikiai bwe tayari tukurie deputy president mwankai president yo Kenya. Kiripotera Meru TV kuma gishigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi. Na
Na kumania na ripoti huu ya Mutugi wa Kiambi na ndi muthikiri kana mutegeri wa Meru TV tuketha tugiotiga na rugono rwa gicumti kia bithatu uria rwa Muthagicho. Muthagicho nwayo Muthagicho muthikiri ari mutegeri arirwo ni muntu wombete kwithirwa akimenyekana na rietwa ria Muthagicho na ni muntu womba kwithirwa agitora rugembe ruterene rwa kanuni Igembe South rimwiriga jwa 10 jwa Ameru au kabere jwa ijikene ja mugongo jwa Ikiara ura wari na ari 10 amona bo nombere kwithirwa agita Mumeru mora ijikene ya Muthagicho na ndi Muthagicho mbere kwithirwa agikinya nturene ya kanuni na itia kirimene kia Muthagicho kikumenyekana ya Muthagicho na anogokerie mirigo yawe kuma rutere rwa Mbwa ni kirima kirana ndi kijikene muno na ni kirima kirantu bomba kwithirwa bageta kana Kristo bageta kurombera kirima kira kijikene ya nyungu ndi Kristo bethero bakibatithia na ndi kwithirwa bagigeta marombe na kukibatithia ya Mount Sinai ni rugono rwa mwanya rwa Muthagicho rukomba kwithirwa kireterwa ni murithi wa bakuma ruterene rwa Igembe nkethira ngiotiga na rugono ruru honinga kwendera utuku buthongi na bujuri hitharimo byo mwathani na tuko wibwe kana ntubagwita na mbere gutugwata mbaru kiri mitandao yetu na kinyikiri ntetuira tukuretera ntuku tionde honi ritora yako kambita Jeriwa Cheupe no monaniri wetu wa mavivyo ukamwita Paul Gutiri Ototongweretie kenda tumathina na cio nundu aithwe andu maborego matwita Thagicho ogwo na indo cia tumatumira na batu Thagicho na makenda twenga kinya miundane twi Thagicho makiuga no Thagicho na igwe tumariga na riu twa mabere kanya ogagwe nitho twa maborego na nga itwa junio kinya miunda na riu tuyona matwariria na bacha kwire mumbunge wina ba na riu itwachokire mireta bando tene nundu itona kindu gia kuria kireka uma ya bando na kurumetwe kuri jama makurumethalie mataiche kindu kigwitwo mirai kindu gia kuria twabanda mwere na kinya mubia mugana na njugu na mbembe twakio churu wokio kia ithe tutathia churu tutanyunyo churu akithii tutaiche gigito kithii no twakia na mabiga na motu no twathia tukarugira na kithanda tutaiche kindu gwitwo chaine ndituramwa ni igwa turawa turi mbebo endere no mutone ndawa ya cio nundu twingekuru na tuyona go tutethia na tuyona go kutabonge akuthie kinya cibitari Thaicho egitara kugurana bugurana gatia Thaicho ithu gitara kugurana twaguraga na mburi baba akirachirio mbere mira achoka akiguriro akinachirio ndenge ya mira akirugiro na icio akinywa akirachirio mburi nyombe gako ya muthoni iyo ya gitabuge no thoni ucio gicokua no mburi ikarito na wagwe mundu na kurimero muthoni na kurimero akamamwiriga meto muna bara mwari akuguro akathie kugitabuge kurimira mwekuru ucio na thoni ucio gicokua mwari makaragana na muthako ucio no ko mburi ucio ikarito na riu turona kirigaria kinene twingekuru nyende mwekuru anjulube turona kirigaria kinene nundu riu no ntaka ikuthie kugambio nare ithu no twabecha no tutakwenda kana tukienda ikio kimila twathingataira baba tutocha ogwo utheri atha iyo urona kimila kianu kithukitu ateke kimila gia tuga Kithagicho kithuka cio nare makathie kugambia ntaka bandu muthaka echa kwona mwari aretere themburi mwari ukathie kwigura wengwa kwi muthaka kia kuthukia na tatomba kuthithia tugatethia nduke uyo kuthukia kimila na tatomba kugeta riu twatethia nduke icio kuthukia kimila kiu twenda ainyu mutwachira tagaria mumenye andu amakulinga chikati nguve no mena thina na meuto na kama yekera meuto ya kai marinda na chikati na riu akaanzi magwana ni na romo imanyangu atomuroma na amuka cyo turi manzarako tukarima miere tukarima ndengu tukarima mbembe na no icio tibirake thini icio tukiana njara cha kuire kinya kithigi kuno tukiana njara ithwe
ana meto no chiro wao kia manyunya wa mutu acha tuyona mbia cha kugura kithi uko jamara kwetu anyamarire acha barabara gitabonge yona wa tobithiria na tukiringa kura ichi ambikura toringa onye mbeto tabitha kaweria anjiaritha icio na onye ndikite no kurangia na thini nyingi nundu wandu meto kuriga mesu no miunda nundu amba kwithira kinyawe mundane waku wika ugakwithia no thimi watigiro karobo na thini icio ciumbura andu muno nundu tababa wakwa ina munda kalimba na nasunio no andu o mathagico lakini ikwithirwa atakumenya na andu acio ikwithirwa matena mo mathingatira na riu onye itikira ngwenda kwira ambunge meto imatu swira taito ndike ndandu o mundu arige kinera yake onye mbeta lina wanja ndamera sukuru ya thaiso class 5 haithe tuchumbuka mnono ndo arose kuthio tabarose tuthisa utaba ke luka naura tu kanare nyato dieta masindano na tuthisa magoro takinya kimongora changara itombo kinya gwetu haithe toresa thini nyamnono ndo arose asha ndando iriga na bago tu iriga ithoki ndemutia njari dhagicho aithwe kumaura kuthika njoo itwagitelio part by part watweka twetha gitu imenya kwaria ndithe maendeleo the moka watweka mekinya thagitio ndo ithuanda tununu koguo leila barabara bawe chokera bikibike yoba kuthiera bau kangare thagitio ndi barabara chandi kali uguo twe muthagitio no tuthicha chwalami tukaona o sinema kirima giki kiri haja ni kirima kiria gitagwo kia nyungu kiria athaicu betikitie nio bonjue na banguku bonthe bakarire na nio bakire kanata yao ya mbere nuntu bagukara iguru nuntu bari au bakuona kuraja na bakona mundu akiuma kuraja muno athaicu bejire haja ni nyuma yao kwirira baumite rutene rwa mbwa barathurukana na atharaka o amwe na ambere nande athaicu nabo bareja mwanga kirimene giki kwirikana cibo wa mbere wa thaicu kana ora wari mutongerio thaicu au ni akite kanata yawe na nomba kuona kuraja mono agaikaria mbere maithaja mukinyira bandi nwe wari cibo wa mbere na nwe wari munene uju kirima giki kiri na rietwa ringi giki kigwitwa kirima kia riko kiri na rietwa ringi riria rikumenyekana ja Mount Sinai kana kirima gia Sinai riria rikiri ni Akristo baba rikirite nyuma yao kugundua ati no baitia bakarombero no tethio babo koneka bo wingi no tubetikitie ati kirima kiu yatigirwo itharimo bibingi ningo kubara bambiriria gukara au kirimene giki Muthango mwana mbandie ebende mutugie kinya kiara omia magorie ebende Muthango mwana mbandie ebende ratie gokinya mwakie mutio mugamwe ebende Muthango mwana mbandie ebende Murithi wa baga ntigire au ntuku ya narua tugeta na mbere ntuku ya ruju nikenda nkomba gukumenyithia nkuruki iguru ria antu baba bathaicu baria bari rurijo rwa 10 rwa Mumeru. Murithi wa bank reportera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe. Thaicu